नमस्ते सबैजनालाई। आज नयाँ वर्षको दिन र यो पावन अवसरमा संसारभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आज नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यहाँ हङकङमा बसोबास गर्ने हामी साथीहरू मिलेर चाहिँ यो हङकङको सबैभन्दा अग्लो स्थान यो ताइमोसन डाँडामा चाहिँ नयाँ वर्ष सँगै मनाउने भनेर यहाँ भेला भइसकेको छौँ। आउनुहोस् म तपाईहरुलाई हामी नयाँ वर्ष कसरी मनाउँदैछौँ त भनेर देखाउँछु। हेरेर चाहिँ मनोरञ्जन लिनु होला है त। ह्यापी न्यू इयर संगीत दाइ। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर मामा। ह्यापी न्यू इयर भन्छ ल। ल यहाँ चाहिँ आगो बाल्ने कार्यक्रम हुँदैछ। ह्यापी न्यू इयर रितेश। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर है ब्रो। ह्यापी न्यू इयर दाइ। ह्यापी न्यू इयर दाइ। ल ह्यापी न्यू इयर ब्रो। ह्यापी न्यू इयर ब्रो। ल ह्यापी न्यू इयर भाइ। ल ह्यापी न्यू इयर है। न्यू इयर दाइ। ह्यापी न्यू इयर मेरो भाइ। ह्यापी न्यू इयर सोल्डी। ह्यापी न्यू इयर सोल्डी ल। ह्यापी न्यू इयर है। ल ह्यापी न्यू इयर सोल्डी। ह्यापी न्यू इयर। यता चाहिँ ड्रिङ्क्स तयार हुँदैछ। नयाँ वर्ष चाहिँ डह्रो हुने भयो यसपालि। ढुक्क हो। मेरो त हिजो अस्तिबाटै भइरहेछ। हो र। न्यू इयर दाइ। न्यू इयर दाइ। धन्यवाद भाइ धन्यवाद। फेरि पनि ह्यापी न्यू इयर। ल ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर ल। ह्यापी न्यू इयर अगे। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर म्यान। ल अल द बेस्ट। मलाई पैसा दिन्छु ह्यापी न्यू इयर झल्लो। फुलाएर उस गर्दै हैन सकेन म। ल ह्यापी न्यू इयर जल्दी। ल ह्यापी न्यू इयर। पुरै सेयर ल ह्यापी न्यू इयर दाइ। ल ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर रितेश। ल ह्यापी न्यू इयर। यता चाहिँ हरियो परियो छ है। यता चाहिँ चिकन हुँदैछ। दाइ। ह्यापी न्यू इयर भाइ। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर। न्यू इयर भाइ। ह्यापी न्यू इयर दिस दाइ। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर मेरो भाइ। यो कफी गरौ कसरी हो? कफी हान्ने? ल म बनाउँछु। यहाँ चाहिँ ड्रोन उड्दैछ है। सुरेन्द्र। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर। यता हाम्रो सुमन सेफबाट चाहिँ हेलो। काटकुट कार्यक्रम हुँदैछ है। पास्ता हो। यस। यहाँ चाहिँ हाम्रो बिफ स्टिक हुँदैछ है। के त मार्केट लाग्यो भने सिका लिएर यही ले। बिफ स्टिक। ल विश्वास हिरोले पुरै आज चाहिँ हाम्रो इटालियन स्टाइलमा चाहिँ पुरै पोल्दैछ मासु। 3 करोडको बिफ स्टेक पोल्दैछ है। 3 करोडको। सागर दाइ। दामी है। यो नाइस। के हो सुमन यो? लस्सी ल रक्सी नआनेहरूलाई लस्सीको पनि व्यवस्था छ यहाँ। भमाल बनाएको छ। अब चाहिँ यहाँ ग्रुप फोटो खिच्नको लागि तयार भएछ केटाहरू। यहाँ पक्का लाउरे पोजिसनमा। ह्यापी न्यू इयर भाइ। ह्यापी न्यू इयर। सबभन्दा ढिलो आउने मान्छे।
तिमीलाई दिन कहिले सकिन रुनु पर्यो अन्त्यमा लाइभ बुकिङ हो लाइभ बुकिङ खुर्सानी मन पराउनेहरूलाई छ यहाँ साइडमा स्पाइसी चाहियो तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला यो नाला यो पहाड बोलाइरहन्छ मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मलाई लाग्छ प्यारो मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो